Kapati CTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kajing pet no jong Martin M Nanggo na Kapati NPP. Kalau pelong ikinong Krisyan jong ke NPP Ranikor Blok, bakin sa ka umdom, bat apa dan kajing kol marjing mun. Hadian baka NPP Ranikor Blok Committee kalau penbena bakan penyang kertong show na ke Ranikor Constituency ban peniakon haka election siya kayeng dorbat hawan kejela. Handai la IT baik haka mon jong inong Krisyan. Ban Krisyan ya kino kertong bagi ngobet. Haka khatwe terik rempang arajar arpulai kinoy lam jong ke NPP Ranikor Blok, bat kinoy lam jong ke Youth Wing, bat Women's Wing, ke NPP Ranikor jong ke wak kaji bat nong na unit, kilalek ban penyaso eladie, bat keseng UDP, nak bentaban ajing Krisyan no, yo bak Pius Marweng, ubalong kurtong jong ke UDP na Ranikor Constituency. Hakini kesngila pada yang burami kinoy lam yo bak Pius Marweng, haringkat kejing don lang jong bak Air Marshal Dengan, kinoy lam jong ke UDP bakan top yo bak Gigi Bung Snaitang, Ubak Cornelius bat kiwe-kiwe. Skoba ya kiro kesan kat pamon mopi. Hendai hadin bala penbena akum tu ngakwa menyetu ya pi hak ne kapon. Na sispa persen kino kesan jong ke NPP. Berapa persen kilawan ayah kecil kesan syaka parti UDP kecumi. Ngamong sispa persen. Berapa persen kilawan ayah kecil kesan syaka parti UDP kecumi. Mas ndep ketuka file nomination ngala kedu ekini kiro apa mo yung in matangil arai banya don kalang tepi haden kasgi skutini ngalayo banya kedu yakir nongelam lagi area wasando area rangtong area nongrau area papel jongka parti NPP kidon siteng na kalian kejuki kilong bagila rung kumaru menta kasgi siteng pat kiomba ngin kersan swa ngin sape engarong mlele kan poi kapor mo api siam ya kapor tang ba pila perkesan ni priang na kapag jombi ila priang iki ya kacik kersan jom ipa pun kinong ilam kelilam pun lem mopi para nong ilam mopi pun lem sarang tong pun lem saput jut rang tong pun lem sanong rau pun lem sarang jalong pun lem saken yong pun lem saere nong na barok koi pun lem piro na pun para nong ilam kadai ne am kumba omanga ka parti NPP kala long kutah bana kipreng kipa pun kemud kilawan ayah kecil kersan syaka parti UDP kejungi. Dia ke parti kongres, ke parti TMC, ke parti PPP. Karena yang empat ngamdan kamban pensai, mo ngamdan kamban pensai, papri mo empat poi syaka no katau. Belingin keren sipor lah kempa kejungi. Belingin sipor lah kempa kejungi. TMC tang kandidat ngintip, mamdai try konsulsi nang ni. Nah, saya tahu tangsila ngas ngote pon election. Ai tiket hak no kaduru ngaro gamla. Mudur syu, mo. Gamla pen mudur syu kay kan ngrim ke jong kiru. Ngams ngo iya. Ngaong pi bar lese ka pali jonga kampat boy. Ndai tanga den katokan ne pon. Tanga den katokan ne pon. Bala benah. Where bala resign. Mo bala ong ban sari resign no. Bet bala resign sisa. Ngaong ha to ka ketin. Ngaong ha po mesim je jong la jong. Balai resign keluar, mo balai resign no mangaru yang election dang lai sau benai dang thai pi ka election kapti ka masuk bersang lai sau benai bat format bat por nadong sedong balai keren ki boleh ni pelut nadong sedong ngani tu ipi bat por nadong sedong dengan por resign ngapape ngong yen na pa ka jungu balai resign ngala thai ngong ipi makam dai ka masuk penyi election kam dai ka masuk yakip breu ki ba yele hok penjok Kamdai ka masuk. Bersila kai, sok penyelek. Jadi penyelek penjob. Kemudian kamdai ka masuk. Pengalara iru ngamile isu. Mo. Ngalaong kay kitin. Hakmat i presiden berim jungi. Pala bamkwar hat baru play. Ilet takton. Lesemi umdon umdon su akre ka putai. Ndrei. Saldat yo sngaw ya kitin. Ndai mga syukran. Mi ya kay kitin ka ba. Nga syukran. Tam keren kanu kapam nyedai ngongi ngam tre syu panyale topai mapi laj tang na kayupi umdon syu ki patri regional ki baklai umdon syu pailam mapi bisal mapi laj ya kayupi umdon regional ki baklai tam hapo kas jela ka jumi tengah kermen scam hakane ka kenti hapo konsesi jong lele
kumbal ong kini kiro rumpa ngala sang keleng ka syong kitau ngala election sausin ngong ipi sitem ngajop ta mga election sausin RCN MLA RCN MDC